Whakaalawhalahi atu hanei hatau tolo do walatala tutupu ke lata ia moi pō ua nei. Whakamua moa lea e ue seo e tau whanau he motu ne kua whakangofua ai ke maua e huki pui pui ke lata ia mai ngā ngau ko visi hongofulu mahiwa. Ka mata ai he e tau whakaholoanga ia he maam he ahu nei. Ka pihe mai a lau tolu he whahe malolo seno ke utani ke he talianga mo e whakamolianga he tau mamatua ko e talia lau tolu ke huki ha lau tolu tau whanau. Hanei a Soraya Mangaoa whinatua ia ki e tau se mai e walatala nei mai he whahe malolo seno he maam he ahu nei. Hane au tō tōru ke whale ngau, kua mai e tau mamatua, mai halau tōla tau whānau, ke mau e tau huki pui pui, pediatric Pfizer, ke lata mai tau whānau 5, ke hangfuma tahe tau he maui. Kua mau ai halau tōla tau sivianga, ato hoko ai whoki ke mau e tau huki pui pui. Ko lau tōru ia ni e tau mamatua, kua whakata halau tōla tau whānau, ke mau e tau huki pui pui nei. Koe aho whakamua nei, ke lata mo e tau huki pui pui, mo e whakatali ai whoki ke walu e whahitapu, ato mau e tau huki pui pui ke uaki. Katoe ue seo mai ongofuma ua e tau whanau, mai he tau atu tau, 5 ke hangfuma tahe tau he maui. Toko tahe seo mai whitunga fuma waru e tau whanau, mai he aonga he tau whanau I kiki, mai toko whangu fuma whae e tau whanau, mai he aonga toko lunga Niue, he wahenga whitu. Whakatutala PCN News, me takita ke whahi pui pui ngau, he whahi malolo sino, ko Griselda Mokoia, ke talahau mai whalo tau whakaholoanga, ke he huki pui pui, ne kua kamata he aho nei. Pehea ia, ko whakapiki ua e whakaholoanga huki pui pui, mai tau whakaholoanga whamahani he whahi mga hua, ke tau sivianga he tau whanau. Whakaholoanga huki e tau whanau, tō whakapiki ki ai whoki e whakaholoanga school health check, tunga ne whamahani, ne tau se he tau aanga. Haka toka kāna, kua nā kai whai mga aho tu tōru hake tau se whakaholoanga ia. Si whakapiki ua ni e tau whakaholoanga nei, he mga aho ka hoko mai e matua ke ta mai hana tama, tau se tō sivianga tunga whamahani ke tau aanga, si whakahiku mongo ia e whakaholoanga huki, huki whakangata. Tau sivi whoki alo tōla tau ni tunga whamahani. Ke atu tau ia. So ke fuafuaanga he tau huki, ke he whakatase mai ke he huki he tau tangata lalai, ko e poini ua e mila ka maua he tau whanau, huki anga ia ni ke he pakalima, mo e tō whai whakakiseanga whuki ni alo tōru ke tunga tau tangata lalai whuki. Ke mamai he mata huki, po ke kula kula he mata huki, laulahi ke he tau kumkumianga he tau pulotu whahinga o malolo sinu he laulangi ke he mga honai. Ne kua puhala mai e lau tūru e tau pulotu he whahinga o malolo sinu he nisilani ke he tau whakatutalanga ke mga ke whaitapu ka Māori. Laulahi ni ke tau whanau ko e mamahi tau mata huki, mamahi whuki uru, mo e whalu e lau tūru mamahi tau kakano whuki. Si whai huhu atu whuki ni ne puhala atu ke alo tūru haka tau tupe tupe hae tau matua. Ke he ke whai whakamailonga whuki ke lata mo e ke tau ACV ri hae tau whanau ia. Si nā kai whai whanau, kai nā kai tokolonga ha ke e tau pasene ne whakakise mai e alo tūru he myocarditis ia. Tunga no whitāni whuki e whalu tau mamatua, he matutaki mai. Kai whakau e whuki ni he mga aho nei, ko mo e mga aho ke whakamam, haka toka kano, tokalanga tau matua ni whai manatu tupe tupe he mga aho nei, mo e mai nā whuki alo tōru ke whakamōli da consent form ia, tō putu ia halo tōra tau whanau ki lote whakalanga huki nei. Haka ka kano, whōulahi wai huki whuki, so ka mata whuki la ia he New Zealand he a hongofuruma fitu, he mahena hei anuali. Ko e tau whahi tapu kua mole, ne whakaako ai e tau tangatanga hua, he whahi malolo sino, molo tolo e tau pulotu mai he Immunisation Advisory Council, he motu ko New Zealand, ke mautali ke lata mo e tau huki, he tau whanau I kiki. Pehe mai e whahi malolo sino, ko e tonuhia he tau mamatua, ke talia, po ke nā kai talia, ke huki halo tōla tau whanau, kai mua atu e mitaki ka mau e tau tama, e tau puipuianga, ke mai ke totoko atu ke he whangangau ke lea nei. Ko mai he matola tau whakatutalanga, malo tōla tau pulotu ia, he whahitapu ka Māori, pe alo tōla mahuinga lahi e puipuianga ne ko mai ke moa mai tau huki whakangata nei, ke lata mai he tōla tau whanau, haka e mangaho ka hoko mai e ngangao ke he mutu. Haka hiki tu ai whuki
e moko, koe Omicron o dea mone kāsa, ko moe te tole he Delta hoko te ke Omicron. Tō mawhisi lahi e Omicron nei, ke au fia e tō mamuhi tō tangata osi. Si puto e ai foki e tau whānau. Haka ka kano, ka eke kua nā kai whai puipuianga alo tōru he mga aho nei, ka hoko mai e moko ke he motu, tō lahi ati foki e masi ke lea ke halau tōla tō malolo sino, haka ka kano kua nā kai la whai puipuianga i o foki. Mai ke foki ni ia tō tōru e tau mamatua, bo ke tō tangata lalahi tō mga whaone, nā kai la mua foki halau tōla tō huki, bo ke tō huki booster e he mga ako amare. Mai ke tō tōru ke puipui a tō tōla tō whānau, ka eke ko katoa foki halau tōla tō vai huki. Ka e laulahi foki ke tō whānau ni ko whitāni e whai ngā ngāo ke halau tōla tō malolo sino. Tunga i halau tōla ni ko ini, po ke whai ngā ngāo foki, ni ko hawhia halau tōla tō mamui malolo sino, tō lahi foki e masi ke lea, ka mua mai ke halau tōla tō malolo sino, ka eke ka hoko mai ngā ngāo, me nā kai whai puipuianga foki. Koe ua e whahitapu he tau whakaholoanga huki nei, mo e tau whakatali e tau whanau ke walu e whahitapu, tō liu ke mau e huki ke uaki. Koe whahitapu e kua mole ne whailoa mai ai he whakatuwhono he aho ua koe whai pāsese kua nonofo ai ke tau kaina pui he mga aho nei, ne kua whailoa ai koe tau close contacts ki he whalo tangata ke motunanga i New Zealand, ne kua maua ai he ngangau ko visi hongo fulumahiva. Kai koe iloa ki he tau hukianga he aho whakamua, mo e aho ke tolua ki he whahitapu kua mole, nā kai whai i lau tolu e tau pāsese nei kua maua ai he ngangau ko visi hongo fulumahiva. Toko limu fulumataha e pāsese ne kua sivi, mo e toko ua fulumatolu e tau tangata ngahua frontliners, ko lau tolu ia e tau tangata ne ngahua ki he malevra lele, mo lau tolu kua whehangai mo e tau pāsese ne o mai ai ki he motu. Amana ke lau tolu ke liu sivi foki he aho a pungi. Taha e tama muke ne nā kai sivi he tau pāsese ia. Hanei a sana si one holo me tau walatala ia. Kua whakailoa mai he whakatuwhono he whahitapu kua moale koe whalu he tau pāsese, ne whenonga mai he whakalele he hau walu he mahina nei, kua whai ia lau tulu ia koe tau close contacts ke he taha tangata, po ke whalu tangata ko maua he ngangau ko viti ke he motu ko Nisilani. Ko kumia te o PCA News ke he takitaki ulu whakatunu he whahenga hua malolo sino ko Kayleen Tasmania mo pehea ia nā kai mai ki alo tulu ke whakakise koe toko whiha i alo tulu koe tau close contacts nei. Kai loa ai e PCA News mai he whalu koe toko whitu alo tulu ke tau kaina no nofo pui he mga honei koe tau close contacts alo tulu. Nā kai manaka fōki e whakatuwhono ke whakailoa koe tau matakawi whi he motu ko Nisilani ne kua watua i e tau pāsese nei ki ai, koe tau locations of interest anei. Talahau mai e te kitaki ulu whakatunu ko Kayleen Tasmania, kua mamana ki e whakatuwhono ke he quarantine-free travel, koe whamanatuanga mai he whakatuwhono ke ono me no nofo mau tau seuse e tau whakatokanga ke no nofo ki Nisilani ke he mga aho nei, ha koe tau tokolunga e tau numela pāsese ne mai ke liliu mai ke he motu. Tō whakahoko e si vianga ke tūlu me whakahikua ki e tau pāsese toko lima fulmataha me tau matakau ngahua toko ua fulmaturu ke he aho lotu a pungi. Koe tau whakaholoanga, koe tau whakatokaanga he whakatuwhono ke mō e taha whale he aonga tuai he tau whanau i kiki ki halamahanga he māma he aho i neawhi, kua tau ofi he tau pule whanua mo e matakau takitaki maanga he maanga kua lowhitonga. Pe he mai e ngutu wanga hau he matakau takitaki maanga mo lau tūle tau pule whanua ko Robin he kau, ma nā kua lau tūlu ke whakatūtala mo e whakatuwhono, ha kua nāka i whai whakatūtalaanga ke he tau whakaholoanga nei. Koe aho i nea whine whinatu e tangata pukiata ha PCA News ke ta paki e tau ata ke tau whakaholoanga ne he whakatuwhono ke mō hi fo taha wala he aonga i halamahanga. Kai kua iloa ai kua nāka i whakahoko ha kua tau ofi mai he tau pule whanua mo e matakau takitaki maanga ha lowhitonga. Talahau mai e ngutu wanga hau he tau pule whanua mo e takitaki maanga ha lowhitonga ko Robin he kau, nāka i whai whakatūtalanga i whakatuwhono mō lau tōlu e tau pule whanua si pihia whoki mo e aonga hangau ia ki he whale nei mo e whanua nei i halamahanga. Pehea ia koe tau koloa mahuinga nei ke tau tala tū whakaholo ki he maanga kua lowhitonga si pihia whoki mo Niue. Koe mana ia kua tau ofi e lau tōlu e whakatuwhono mo e manako ke whai whakatūtalanga mo e whakatuwhono hangau ia ke tau whakaholoanga nei.
Pehe mai foki he kau lahi tupi halau tolu, hako whai mga ho foki he manako lau tolu ke whai tau seanga, ke he tau maweheanga lease mo e whakatu whanu ke tau wala whanua nei, ke he tau mga ho kua mole, manako lau tolu ke whakatu tala foki ke tau whakaholoanga ia. Kumia tuai a BCN News ke he tau ofisa he whakatu whanu mo e pehe mai taha koe kakano ne manako ke mou hi fo tolu e poko ke he taha wala he whali, ke he whakalaulahi e puhala tū, ke hako atuai ke he whale whanu fōu, ha kua pūkilu lahi e puhala tū ia. Kai pehe e whalu a tau pule whanua, tala hau mai ke BCN, koe tau mena nei ka tutupu, ha kua nāka i whai whakatu talaanga e whakatu whanu, he tau kua mole, mō lau tolu mo e maanga, tō whiwhili ai he whakatu whanu, ke tālanga e whale whanu fōu ki hala mahanga. Pehe a lau tolu nāka i talia e whalu hita tangata he maanga, mō lau tolu e tau pule whanua, ke tālanga e whale whanu ke he wala whanua nei. Ko amana ke e whakatu whanu, ke tau se taha hawhangi anga tosi ke lata mo e whale whanu fōu, he aho flaile he whahita puka hau. Kua mua atu e lahi he uha ne kua tōai, he talimai he mataulu he tau nei, kai mua atu ke he mahina nei ha whipuali, ke whakataitai atu foki ke he tau mahina whipuali he tau kua mole, ki si ai foki, kua tō lahi e uha mo e kua lauia ai foki e whalo tau ofisa mo e tau kaina, ha kua lahi e tutulu, ke he ha koe uha lolo ne whai tōai, hane i tō walatala ia. Talahau mai e whahi fuafuanga matangi, koe tolu e seau e milimita he mamafa he uha kua toa i ke lata mo e mahina nei ha whipuali. Pe mai alau tolu koe lahi maha ki e numela uha nei, kai nā kai la usi ia e mahina. Talahau mai a Rosie Misiapo koe takitaki whahi fuafua matangi, koe toko longa i tau numela nei, mai he tau kua mole, ke mua atu ke whakatai ke mahina ha whipuali he tau kua mole, koe katoa he mamafa he uha koe ua seau 5.1 milimita. Ha kua lahi e tō he uha he tau mga honei ko lauia ai whalua tau ofisa ke he tutulu he uha ki si ai ke he whale whano ki loto he poko whano he tau iki pole ke he ofisa pale mia kua tō lahi ai tutulu mai he tua whale. Lauia fōki e whalu he tau whewha sipote kua nā kai whakahoko ki paliasi tunga whamahani ha kua puke moe puke lahi ai e uha ke he whanua si hiki atua i ke he whanua nai tua sea. Talahau mai e whahi fuafuanga matangi, koe e lahi e tau uha he mga aho nei, ha koe South Pacific Convergence Zone, kua tata mai ki he motu tali mai, he mahina ha Ianuali mō Whipuali. Ka pehe Rosie Misiapo, kua milino whakahanga, mai ono atu ki a fua he tau ahui mua, kai mai longa fōki, koe mga hala tō uha tō ainua nei, ha koe tau mga hala La Nina. Whakaui atu whuki ni ke he uha ia, ke malu fōki e whanua, ke lata e me tau fua he whanua, ne kua tōai. Ko e tau whakakoanga ke whakamaama e tau ngahua he tau tangata tuhi tāla mo e tau tangata whakapuloa tāla si pia whoki e tau ngahua he whahi whakapuloa he motu ka mata e he awhleile e he whahi tapu e kua mole ko e tau whakakoanga nei ne whakatupe ai he matakau UNESCO hanei a Soraya Mangawa mo e tau walatala ia. Koe tau whakakoanga nei tōlu he katoa. Ka mata whakamua he awhalaile kua mole me tau uru whakatonu he tau whahinga hua whakatu whono mo e whalu he tau ofisa ko whiwhilia e lau tōlu ke hukui whalu he tau whahinga hua. Kua whangia e he whakawhikau he atua ko Reverend Scan Misiapo e tau whakaholoanga mai aho. Whamatala e ko misina ha UNESCO ki Niue ko Mrs. Bertha Tongahai, pihia whoki mo e takitaki he matakau whakapuloa he motu ko Trevor Siakia, tō whakau sia he takitaki he matakau pulinga hua ko Aira Tālangi he kesi. Ko Esther Pāvihi ne takitaki e tau whakakoanga mo e kumi atu e ia e tau pulotu mai he tau moti whafo ke whakamatala mo e tali e tau huhu he tau uru whakatonu. Ko whakamatala e Barbara Driver mai he matakau TV New Zealand, ko Dan McCurry mai he motu ko Vanuatu, ko tangata tuitala he Vanuatu Daily Post. Pia whoki mo Lisa Williams Lahari, ko Public Service Advisor he matakau Pacific Islands Forum, mo Jemima Garrett, ko tangata tuitala he ABC mai he motu ko Australia. Amana ke ke liu whai whakakoanga behe nei ke lata mo e tau matakau mai whafo he whakatu whono me tau takitaki maanga he awhalaile he whahatapu nei. Ko e whakaholoanga whakahiku ke lata mo e tau lilifu ke pule, tau i ke pule mo e tau komisina he matakau pulinga hua mo e tau he kupula he whakatu whono he mahina hamasi. Taha whakaholoanga he whahi malolo sino whahi tau pue kua mole ke tuwha e whalua tau te kenolo fo ogo e rock safe nei ke lata ia mo i tau ofisa he whakatu whono. Hanei tau walatala ia.
Mai he tau hokota ki he whahi malolo sino, ua seo e tau te ke Nola Rock Safe, he katoa ne whakatau ai he whahinga hua nei, ke lata mai tau whakaholoanga contact tracing ha Niue. Toko limu ngā whuluma le tau te ke Nola Rock Safe, he tau pisinisi, kua whakatau, mai tolu ngā whuluma whaa, kua whitani, he whakamau ki loto he whalua tau pisinisi nei. Tolu ngā whuluma le tau mtakau ngā hua whakatuwhano, kua whakamau whoki ke tau te ke Nola Rock Safe. Mai longa he PCN News, mai he whahi malolo sino, koe whalua tau mas ke lea he Rock Safe Contact Tracing App, koe nakai lahi tau whailoanga, hanga au ia ki he Rock Safe, ke lata mai tau pāsese ka whenonga mai I New Zealand. Laulahi fōki ki lunga e toko ngā hoa he tau ngā hua pisinisi, ha Niue neo atu ai ke tau whakaholoanga, ke whakaako e tau puhala, ke whakaaonga e tau te ke Nola Rock Safe, mai tau Contact Tracing Apps. Kua whakatau me whakamau whoki, he matakau he tau pisinisi, ha atu kuki ai lani e Rock Safe Contact Tracing App. Ono ngā fulu e tau Rock Safe te ke nolo, ne kua whakaonga he motu ke mga honei. Ke whakaosia ki hā tau tōlo a tau walatala tutupu mai pōli he pōnei, ne whakahakua e tau wheua laka pi tau āmo he tau matakau tāne me tau matakau whiwhine, ke he whanua aongana I tua sea I hā kupu hea whaiu me kua mole. Vihu ni e tau pele, kai whakahiko ni ke he tau matakau ha tuapa a lofi mō awasele. Hanei a Soraya mō e tau walatala ia. Katoa e hongfuma one tau matakau ne pele ke he aho. Walu e tau matakau he tau tāne, mai walu whoki e tau matakau he tau whiwhine. Mai alo tolu ia, toko whāni e tau matakau, ne hohoko atu ke tau pele whakahiku, he wheua laka pi āmo, ke tau matakau tāne, mai tau matakau whiwhine. Ke he tau matakau whiwhine, kau tu e matakau ha alofi reds, tu ua tuapa, mai tu tolu e matakau ha tamāwa ua. Ke he tau matakau tāne, taka ni e tau wheua he aho, ke matakau ha tuapa, tu ua tamāwa, mai tu tolu e matakau ha alofi mako taha. Nā kai whakahoko e tau wheua laka pi āmo nei, ke he whanua he aonga tokolunga Niue, mai he tau whakatokanga whakamua, ha koe tau mamawha he uha mai he whahi tapu, asi lauia e tau whanua kele kele. Talahau mai taki he aho ko Lindsay Talangi ke he PCN News, tola he whiawhia ia ke kisia laulahi ki lunga he tau matakau whiwhine ke tau nei. Tō whakahoko ai e Open Mixed Touch Tournament ke aho whaiumu he whahi tapu nei ke whanua male he aonga tokolunga Niue. Kua māmanaki ke kisia tau matakau, kua tokolonga atu whoki ke lata mai Mixed Tournament he whahi tapu nei he talahau mai e Lindsay Talangi. Tō tahe mawhala he tau wheua spote laka pi tau āmo, amana ki atu ki he tau wheua whoki he o kioki whahitapu I mua. Ka piha tau tōlo tau walatala tutupu ke lata ia mo pōuli he pōnei, tō mātuta ki tau tōlu he pōtuloto mo tau walatala whakaperitania mo Soraya Mangaoa. Kai tuku atu tau ui whakamurina ke he pō, nono fua.